Abapolisi i Nairobi muri Kenya barashe ibyuka bijyana mu maso mu bigaragambyaga bata muri yombi abarirwa muri mirongo. Ingabo zishinzwe umutekano ziregwa gufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri iyo myigaragambyo iyobowe n'urubyiruko. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abanyakenya babarirwa muri mirongo bashimuswe muri aya mezi ashize. Ibyo iyo miryango ibyamaganira kuri polisi ya Kenya na serivisi z'iperereza ivuga ko bafata abantu mu buryo budakurikije amategeko. Abategetsi ba Kenya bavuze ko guverinoma idashyigikiye cyangwa ngo igire uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bikorwa byo gushimuta. Amatsinda amwe y'abasore bigaragambyaga bakoze urugendo berekeza mu mujyi wa Nairobi, mu gihe andi matsinda mato yahisemo kwicara ahantu ubwo ikirere cyari cyuzuye ibyuka biryana mu maso. Baririmbaga indirimbo zirimo amagambo yamagana guverinoma, bamwe bafite ibyapa byanditseho amagambo yamagana ifungwa ridakurikije amategeko, mu gihe abapolisi bari ku mafarasi bacungiraga hafi. Mu bigaragambyaga harimo n'umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi Okiya Omtata wari mu bari bicaye bazirikanye hifashishijwe iminyururu ikomeye ituma hatagira ubatatanya ubwo polisi yabigeragezaga. Ikinyamakuru Daily Nation cyo muri Kenya cyatangaje ko Omtata n'abandi 10 bigaragambyaga batawe muri yombi. Umuyobozi wa polisi ya Kenya Adams Bangei n'umuvugizi wa polisi y'igihugu Rosalia Onyango ntibigeze basubiza abanyamakuru babasabye kugira icyo babivugaho. Bivugwa ko ishimutwa ryakurikiye imyigaragambyo yo kwamagana guverinoma yatangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka irwanya izamuka ry'imisoro.